Poliglotski način, učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije, kuhinjski pripomočki. Kuhinjska tehtnica. La báscula de cocina. La balance de cuisine. La bilancia da cucina. A balança de cozinha. Kuhinjski kasovnik. El temporizador de cocina. Le minuteur de cuisine. Il timer da cucina. O temporizador de cozinha. Kuhinjski termometer. El termómetro de cocina. Le thermomètre de cuisine. Il termometro da cucina. O termômetro de cozinha. Lijak. El embudo. L'entonnoir. L'imbuto. O funil. Stiskalnica za česen. El prensador de ajo. Le pressail. Lo spremiaglio. O espremedor de alho. Ozemalnik citrusov. El exprimidor de cítricos. Le presse-agrumes. Lo spremiagrumi. O espremedor de citrinos. Tlačilka za krompir. El prensador de patatas. Le presse-purée. Lo schiacciapatate. O esmagador de batata. Rezalnik za pico. El cortador de pizza. La roulette à pizza. La rotella per pizza. O cortador de pizza. Kuhinjske skarje. Las tijeras de cocina. Les ciseaux de cuisine. Le forbici da cucina. A tesoura de cozinha. Copič za pecivo. La brocha de repostería. Le pinceau à pâtisserie.
Il pennello da pasticceria. O pincel de pasteleiro. Mreza za ohlajanje. La rejilla de enfriamiento. La grille de refroidissement. La griglia di raffreddamento. A grelha de arrefecimento. Podstavek za lonec. El salvamanteles. Le dessous de plat. Il sottopentola. O descanso de panela. Odpiralec kozarcev. El abridor de tarros. L'ouvre-bocal. L'aprivasetti. O abre frascos. Modev za led. La cubitera. Le bac à glaçons. La vaschetta per il ghiaccio. A cuvete de gelo. Strgalo za testo. La rasqueta de masa. La corne à pâte. Il raschietto per impasto. A espátula de massa. Sito za moko. El tamiz de harina. Le tamis à farine. Il setaccio per farina. A peneira de farinha. Papir za peko. El papel de horno. Le papier sulfurisé. La carta forno. O papel vegetal. Pekovske kosarice. Los moldes de hornear. Les caissettes de cuisson. I pirottini da forno. As formas de papel. Kosarice za cupcake. Las cápsulas para cupcakes. Les caissettes à cupcake. I pirottini per cupcake. As formas de cupcake. Zobotrebci. Los palillos. Les cure-dents.
Gli stuzzicadenti. Os palitos. Lesena nabodala. Las brochetas de madera. Les brochettes en bois. Gli spiedini di legno. Os espetos de madeira. Kuhinska vrvica. El hilo de cocina. La ficelle de cuisine. Lo spago da cucina. O fio de cozinha. Sirarska gaza. La estameña. L'étamine. La garza alimentare. A gás alimentar. Dresirna vrecka. La manga pastelera. La poche à douille. La sacca poche. O saco de pasteleiro. Strgalnik. El rallador. La râpe. La grattugia. O ralador. Metlica. El batidor. Le fouet. La frusta. O batedor de varas. Valjar. El rodillo. Le rouleau à pâtisserie. Il mattarello. O rolo da massa. Merilna skodelica. La taza medidora. Le verre doseur. Il misurino. O copo medidor. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.